Adto yung torderyo, sir. Agyaman ak, miss. Kabarbaro ka iti dati restaurant na niya. Wan, sir. Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Nabayagan na sukidak dito eh. Kabisado kong dagiti empleyado dito eh. Kasta ka di, sir. Please, di na ko nawagan iti sir. Siya gayam ni Daryl. Anya matinagan mo? Siyak ni Hazel, sir. Wow. Maragsa ka na kamakamamugan ka, Hazel? Kasta akmet kan ka, Daryl. Ay, ni, pasensya ka na. Agsubli akon iti trabaho. Mabit lang, Hazel. Apay ka di. Agorder ka di pay. Saanin? Mabalin ka din kung may kanto sukunin dito restaurant? Ha? Mabalin ka di, Hazel? Sikaan talaga, Daryl. Nagtaktak ka pay. Apay ko man nagtakta ka kiti oras para gan ka. Saan? Kaya't ko lang ti makigayam kan ka. Anya? Samay sa... Asidig lang mo ti opisina pagtrabtrabahwak iti restaurant na pagpapayam? Kasta ka di. When Hazel, dayo akmot lang dito nga ili. Naggapo ak iti adayo a probinsya. Agpada tagayam ang naggapo iti adayo a probinsya. Oh? Pati si ka? Wan, Daryl. Tigayam ko tinangawis kanyak nagtrabaho iti dayto nga ili. Nasulinak ngamin ti lugar mi. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso nakigasang-gasatak dito eh. Uray di lugar mi. Nasulinak matlaeng. Kasmat iti lugar yo ako na. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso napilitan akmat nga umay iti dayto nga ili. Daryl. Ay, wag gayam. Thank you, ha. Oh, api nga gyaman ka kanya. Gaputa nagtalag ka asimurot kanyak niti parke nga agpasyar. Awan anyaman na. Adamat pa nagtalag ko kan kakat. Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Ha? Tatang? Wayne, Hazel, anak ko. Agyaman akta nakasangputak mo lang dito pagdagdagusam. Ay na nagbayag ti biyahe. Imbag ta nasurutan nyo dito pagdagdagosak, tatang. Nagdamag-damag ak akadagiti karubam. Imbagak tinagan mo kat amuda ka magayam. Kasta ka di, tatang. Mala, sumbra kayo Amok nabannog kayo iti biyahe. Ay talaga anak ko, nabambanugak. Magyamanak. Nabsugak mo ilaengan. Itay kat maulaw ako ni Tibisain. Agasam nga itinam nga oras nga biyahe manipod di lugar tayo anak ko. Nasayat mat nga ro, tanabsog kayo, tatang. Ay, wan anak ko. Ay, adugayam tinatangkan na dumapay amakmakan ngayon sang petkaw. Saan ka matin nga parikot iti bagas na dawit kaw? Agyang manak, tatang. Ay, kahit kumusta mo nga iti trabahom di tao. Nasaya at tatang. Nasingpit di akin ko kwa iti restaurant a pagpapaayat. Ay, kanasaya at Ang, awan ka diti trabahom ita. Adda, tatang. Rabi iti dutik ita. Anya, ay delikado ano rabi ay. Ang mga makarana kay di managdakdakas iti panagawid mo kit pagaramidan da kay di maday. Tatang. Naskain nga itulod kayo pagtrab-trabaho a misal. Narigatan. Dito'y gayam ti pagtrab-trabaho am a restaurant. Naglawan a restaurant. Wen, tatang. Bak nang ti akin ko kwa iti dayto a restaurant. Nagadumot ti tao ijay unag anak. Sumrot kayo pa tapno makita yu na imbag ija unag, tatang. Ay sana na nakaw. Ingkakit diag trabaho. Agsubli akmuta ni ti dagus mo. Sige nga ro, tatang. Agan-anad kayo Bigat gaya mo nagawawid ka. Napuyatan ka na naggapo iti trabaho. Okay lang, tatang. Nairwama ko nga agawid iti agsapa. Wen angam amangan no makaala kamot iti sakit mo no kanayon kang agpuyat. Saan mataka na yun arabi iti jotik, tatang?
Agbaliw-baliw ti duty, tatang. Aya, Ay, nakaturturog akong tatang. agar mo sar ka pa'y nagluto ako ni Tikadam. Nagarmusarak itayan iti restaurant, tatang. Sige, umuna kayo latan amangan. No saan kayo pa'y anagarmusar? Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Sino ka? Siyak ni Daryl, tata. Gayem ni Hazel. Kasta ka day? Uwan, tata. Adda ka din ni Hazel? Adlay di kusina ti anak ka, Daryl. Anyat masapul mo kang kuana. Kwa tata. Umay ko kumapasyaran? Sige, sige. Sumrek ka, baraw. Si Marong kargayam ni tatang mo, Hazel. Uwan, Daryl. Talon nga aldaw na dito'y dagos ko. Kasta ka di. Kaya't nang tiag subli iti lugar mi. Jak pa'y pinalubusan. Nasaysaya atin no adda dito'y dagos ko ni tatang. Tapno makitkitak. Apay, awan ti mangkita kan kuha na iti lugar yu akabsat mo? Awan, agmay-may sa aklaang nga anak. Nasapa apin mo say day dinanang ko. Gapo iti nakaro a sakit. Kasta gayam. Naitatiag pa iso, Daryl. Dua kami laangan nga agbibiyag kini tatang. Kan may sa, jak matin kayat nga agtrabaho pa iti talon. Gapo talakayan. Agpada tagayam agmay-may sa nga anak. Ha? Anak-nak iti kinabalasang ni nanang ko. Sigun kan kuha na. Idinaaman di lalaki ang masikog ni nanang. Saan ka no matan na nagpakpakita ka ni nanang ko? Anya? Wen Hazel. Sinikugan lang dahil di lalaki ni nanang ko. Iso di makala ka bastardo. Awan na dakkalak nga ma. Kasta ka di? Kasta nga rod. Ngaming karkarigatan ti inak tinangisakad iti panagadal ko. Nagsakripisyo. Tapno makaadalak lang nga nimbag. Daryl. Kinapudno na. Panggap ko matin nga ala ni nanang ko dito nga ili. Tapno saan ako nga agsubli ti lugar mi. Saan nga mi na mapanawan ni nanang ti balay mi iya probinsya? Isa marigatanak ang mga lokoy kan kuha na nga umay dito eh. Apay akit kita ang matlatan ni Daryl, tatang. Gayam mo ka nila ang day lalaki. Wano kayan ayat mau. Gayam ko lang ang tatang. Napasig kami lang ang agsarsarita. Kasta aya. Oh, apay amin mingming ang manan ni Daryl, tatang. Kwa anak kau. Kasla nga nakikita ko ni Daryl. Anya? Yak la masigurado no sa dinaw tinakakit kita akeng kwa na. Ang mga nukarupro pa lang ni Daryl day dyan nakita yun, tatang. Siguro Ala, agsublikan iti ayan na. Ta siya akong ti makaam mo nga agaramid iti meriendayaw. Rabiin, Daryl. Di ka kadi pagawin. Hazel. Inig ka, Ma'am Tiimak. Saan ako nagpalpaligaw pa eh. Ay, ayaten ka. Daryl. Sapay ko ma. Tadi nagkagura iti panangipudnok, iti marikriknak para kan ka. Jak namnamaan nga ibagam kanyak data. Daryl. Hindi da mo pa'y lapan nakakita kan ka. Nakarik na ako niti ayat. Sapay ko ma. Dadamat ka imudingak dita pusom. Nabayag kayo mo't ang nagsarsarita ka ni Daryl Edirabi Hazel. Tatang. Madlaw iti rupa manaragsak ka na kaw. Anya ti kayat asaun ti panagisem mau. Ay, kwa. Awan, tatang. Di yulatan ikaskaso tinadlaw yung kanya. Anya saan nga kaskasaw. Sa balay, ti kay papanan ti panagisem mau.
Adda ka din nagkinaawatan nyo ni Daryl. Kuha, tata. Nalaw ready na konsong bata ng muklatan nga da nagkinaawatan nyo ni Daryl. Kumusta nga tanjay balay tayo probinsya, anak ko? Ninanang mat. Kasangsangpat yu pa ilaang dito eh. Ngamdiyamanan balay ti pampanunutan nyo. Pampanunutak lang dagiti tarakan ko apusa kas kada aso ijay balay, anak ko. Imbilin nyo latta ko man akad agiti karuba nanang. Ay, nalipatak nga rod nga imbilin dagiti tarakan ko. Sana balay, ta sa anak mo't lang agbayag dito'y dagos mo. Anya asan nga agbayag? Agyan kayon dito dagos ko nanang. Agyan na kayo kit din. Siya kunti makaammo kada kayo dito. Ay na anak ko, jak lakit di kayat ti maikon dito'y. Jak na irwam nga awan ar-aramiden na. Di agbuya kayo iti TV, wano saan, mapang kayo agpasya ri mall. Ay na anak ko, sayang laeng ti kwarta pagpasyar ko. Nagrigat asapulan ti kwarta ijay lugar tayo. Isu nga rod asya kunti makaammo kada kayo dito nanang. Saan yun napagparikutan ti kaninyo? Anak ko, Ala, agin na kayo beet. Kalpasan na, intay mangan iti sukik a restaurant. anya a restaurant asasawam, ay sus agluto aklaangan iti kananta. Nagastos ti mangan iti restaurant. Italaang matday ito. Saan matakanayon nanang? Saan kayo ngagtaktak pa'y ngagluto iti kanintayaw? Tayo ko nakon, intay mangan iti restaurant. Ay na anak ko, naglawa mo tinda ito a restaurant. Nagado ti tao. Uwad nanang. Oh, mangkita kayo dito minaw, no anya ti kayat nyo kanang. Anya amino. Day tama na oh. Ah, Oh, kita nyo dito, no anya ti kayat nyo kanang nanang. Agpili kayo. daytoy nalaminit a papel ti tirabaw ti lamisaan. Una na. Mangkita kayo ti orderan nyo dito. Oray saan kun akitaan daytoy amino nga ibagbaga manak ko. Agorder kalatan iti dinengdeng asitaw kan saluyong. Anasagpawan iti tinuno abangos. Anya? Awan ti kasta po tahi dito yung restaurant nanang. Naawan agawit tangarutun. Nagkihaw a restaurant. Awan dinengdeng da asitaw kan saluyaw. Ala, siya kunti... Ha? Oh, apay anak ko. Asino tinakita? Ni Hazel nanang. Isu ti umasidag ka na ta. Dayta ka din napintas a waitress, anak ko. Una nang. Urayin tabiitan. Nanang, isu ni Hazel. Kaya na yat ko. Hazel, isu ni nanang ko. Naimbag ng orasyon, nana. Ay na. Nagpintas kamutan balasang ko. Anyat inpakpakan kan ka ti anak ko, balasang ko. Agorder kami ti kanan mi ni nanang Hazel. Ay na, jak pa'y nalpas anak sa o anak ko. At tugaw kayo kit din. Nilangan Hazel ti makaam mo amang ted iti kanan tananang. Kat anya ti plano yukin ni Hazel, anak ko. Panggap ko ngay kalay sa nanang. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado akon. Ken adamot ten urnong ko. Kabayla akon ngay kalay sa ni Hazel. Jak nga ruden ilakla ko jetan lo ababoy ko. Taison ti pagkasaran niyaw. Nanang? Ngamsakbay nga agawid ak ijay lugar tayaw. Nasken ama-am mukmet dagiti dadakkel ni Hazel. Ulilan iti ina, nanang. Duadalangan iti amana. Kasta ka di, anak ko. Uwan nanang. Ang kasaritak pa yan ang bag ni Hazel. May papan iti planok. Inton bigat mo't lang. Mapanak iti pagdagdagusan na. Kidawag ko mga manugot ka na makikalay sa kanya, Hazel. Ay ayatan ka. Katjak kayat amaagaw na kati sa bali kanya. Daddy, Nakasagana ako ng mga sawakan ka. Urayak ti pangedeng mo. sige, Daryl.
Mayata kon ang makikalaysakan ka. Ha? Oh, agyaman na, Hazel. Ikarik, di kan to ang babawi ang makikalay sa kanyak. Di kan to pulos paldaangan, wenno pasakitan. Namnamaak dayta, Daryl. Kasaritak nga rin ni tatang mo, tagkalaysatan, Hazel. No, manugot laki din ti anak ko, sana parikot kanyak, Daryl. Total, nahustuan kayo umatan ni titawan. Agyaman na kitipan nakaawat yo, tata. Oh, apay tatapay lang aron ti awag mo kanyak ngay. Tatang, kung amatin kanyak ta plano yung matin tiyag kalaysay ti anak ko. Ay, uwan ngagpaiso niya. Uwan, tatang. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo ngay. Saan ka di pa nadakamat kada kayo ni Hazel? Ti may papaniti pamilya, tatang? Awampay mo't nadakdakamat na kanyak. Awan, amak. Anak-nak lang iti kinabalasang ni nanang ko. Ha? Day dati agpaiso, tatang. Nasikugan abalasang ni nanang ko. Ay, no kasta nilang nanang mo ti kadwam. Uwan, tatang. Kinapudno na adda ita iti dagus ko. Diyak pa'y pinalubusan ang nagawid iti lugar mi. Ay, kastaya. Uwan, tatang. Awisip to ni nanang kat yam amok kada kayo. Ay, nasaya at ang aron no kasta atap no maamamok matiag balin nga abalayan ko. Sigurado ka ni tita ito abanag, Hazel. Wan tatang, ay ayatak ngamin ni Daryl. Mala, at dakeng ka na ita anak ko. Awatem ti pamalubos ko, iti panagkalaysayon ken ni Daryl. Agyaman tatang. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo, tatang. nagbiit ti panaglabas ti panawen anak. No si bibiyag pala kumaday dinanang mo. May matangan na may ti panagkalaysayo ken ni Daryl. Tatang, Ang manyan na ya. ay natatang, nagunag man ti panagsanaay. Apay aya. Ay, kwa. Di bulatan ni kaskaso, ti pa nagsinaay ko, iti naunag anak ko. Adda ka di kayat yung ibaga kanya, tatang. Awan anak. Awan ti bagak. Di kay pemat nakarubwat, nanang. Mala daw tayon amapan iti ayan da Hazel. Ay naanak ko di nakadiapuraan. Naglabaak pa'y ngamin. Makauray dagiti lalabaan, nanang. Amuyumat nga da papanantayo ita. Mabiit laang tagdi ko sakpay. Kababain mo't no na ang angragak amapan ijay ayan da Hazel. Sige nga rod, inki agdigusan. Siya kun ti mangibalaybay ka dagiti linabaan niyo. Sa dino nga iti ayan ni tatang mo, Hazel. Awan mo't dito'y pagdagdago sambalasang ka. Napangimatang iti kanan tayo, nanang. Napanpay lagi matang. Kaadamot insangput mi amakan. Urayan tayo biitan ni tatang ko. Patsik nga agawid ang dayjay. Wan Hazel, urayan tayo ni tatang mo. Ni, aday tamat gaya man ni tatang ko. Ay, pasensya kayo. Naladawak asimbang paut. Nagadungamin ti tao ijetsinda. Dumeng? Rosana! Anak mo ni Hazel? Uwan, Rosana. Anak ko ni Hazel. Anak mo met ka din ni Daryl. Juan, anak ko ni Daryl. Daryl, umaykan, agawid tan. Anya? Ni, apa yun, nanang? Awanan ti adupay asaw. Agawid tan, saan arumbang ngagbayag tapay ditoy?
Anya ti kayat asawan day to'y tatang. Apay akil lang at apimanaw danana Rosana. Ay, anak ko. Kasano anagam-am mo kayo kin ni Nana Rosana? Pakawanan na kay sila anak ko. Ngem, lipate mo ang amaming pinsan ni Daryl. Anya? Lipate mo, anak. Saan arumbeng amadaan kayo iti relasyon? Tatang, Pakawanin na kanak ko na nagbasolak. Dakkel, ti basol ko kada kayo kininanang mo. tatang. Diyak maawatan. Ilawlawag yung Naandaan kami iti relasyon idi ni Rosana. Nagbunga ti relasyon may ket ni Daryl ti anak mi. Kamsat mo ni Daryl. Iti sabali a babae anak. Makawanan na kuma. Diyos ko. Ilimad mi iti dedinanang mo. Ti kaadda ti kamsat mo iti ruwar. Pakawanan na anak ko. Amoy agas na nagbanagan ti amin! Gusto na nakaw. Di mundanugan ti diding. Diyak ni namnama agas to'y ti pagbanagan ti amin. At inayat ko, kamsat ko gayam! Agkabsat kayo iti amakin ni Hazel, anak ko. Linukonak ni Doming. Idinagdaton kanya. Imbaga na abaro. Iso nagtalaga kadagos kan ko, anak. Nanang, Dakalan ti tiyan ko, idi pinanawan nak ti amam. Dumgag ka na imbag, Daryl. Tay salaysay ko kan kati amin, anak ko. Pakawanan na, Hazel. Mamput din tan ti relasyon ta. Amo kunti amin, Daryl. Agkapsat ta. Inlawlawag kanyak ni tatang ti amin. Aklunan ta ti amin. Asa na ron ba nga madaan ta ti relasyon gapot agkapsat ta? Wan, Daryl. Agpinatagtalangan ka sa kapsat. Tapod numat nga agkapsat ta. Wan. Maragsa kanak magyati. Gapot at dapay gayam kapsat ko. Kasta matirik na. Maladingita na kidida mo. Naklon kon ti amin. Kat pakaragsakak. Tanam mo ka. Kapsat ko. Alae kung da ito agundaway tapno agpakawan kan karo sana. Pangaasim tapakawanan na ko. Awanan ti maaramitak, Doming. Nabayagan day di apanawan. Oray pa'y nga tasaktan ka, gapo iti panang lukom kanya. Saadan ang maisublipay ti panawan. Ha? Kaya't ka di asawan day ta napakawan na kon, Rosana. Wan, Doming. Napakawan kan. Agyaman na, Rosana. Nabayagan ang natay na di asawa. Nabayag mo na panawan abaloak. Anya nga tano... Noan niya. Tangay saan ang natuloy ti kalay sa kumadag iti anak ta. Tanamuan da nga kabsat da. Anya nga tano datalaengen ti agkalay sa Rosana. Anya. Wen, Rosana. Datalaengen ti agkalay sa... Oh, mayat ka kaday. Ay uwan. Mayatak, Doming. Ngamin,
Ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Agyaman na ko sana. Ay ayaten kamit unay-unay. Kitagyaman na. Sige. Agkalay sa talarudain, iti kabiitan na apanawain. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ayan nga'y tinyawid mo amakan. Sanga kilo abagas lang tinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilata ken bote ngayon lakok. Ayun na yan. Alyang araw, ti sidan ta ita. Alo, ti parya di ta paraangan tatang. Iso pa lang ti sidan tayo Sana bali, tada bagas tayo. Inton bigat. Sa paam ti agrieng, tapno makaraman tamot itinaimas amasidaa. Lo kasapulan nga agtakaw ka, aramida. Lo api nga may napimanaw ka iti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya't agtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sana balay. Tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na tangdan ko. Ambangan mo't no manula ang ti itod da tangdan mau. Saan damot kadya ko ripot atatang? Basta siguradwa nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakas ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sander baraw. Awanan aramida ki balay, Nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kula anangan. Saan, Nana? Hinton pangal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amangkod. Kabaalak mo't ket din ti agtrabaho, Nana. Ijay ko mapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, Nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayo mo't amamirmiraot. Nalpasan ti pinakabitiyo kanyak, Nana. Agyaman Alexander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobramot kiyaw awat yo. Awatom kit din. Agyaman nga Nana. Oray sandak akabagyan kat nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakulan a karne, ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, Nana. Kasano adi agsakit, kat nakailad mo't ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidana. Lasaya at mat tagimatang kay ti masida. Manungay tinabate iti tangdan mau. Basit langin tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate akwartak. Taagang katak ko may tinatang isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kuno kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanyak. Lodi mo kayat ti madangran. Ited mo adagaws ti daw dawata. Amang ano'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita. Talaga sakti karkaritem Tatang, ibatandak, masaksak tanak. Sige, ited ko tinabatbati at tangdan ka Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, anak ko mo si Bibi ang mao. Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa'y laeng mo't iti arak ti alalaem akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang ka niya. Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Awan bibiyang iyo, itineta. Saan kayo pakibibiyangan? Sama balin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kuma iti anak mo, Fidel.
Saan ang ubing ni Sander? Suasak mutan ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaati agtrabaho para kankwana. Taubing paikat nga road. Awarang bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag man. Tilang biyag yaw ti pakibiyam. Ayan nga tinaglakwam. Inalayo mo't ng dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga gasutlangan kinagbati kanyak. Itad mo ta sa nga gasot, tad nagatangag. Ni, sana mabalin atatang. No itad ko ti kakaiso na akwartak kada kayo. Awanan nagbati kanyak Agbilang akiti talaw. Tanod di nagtungpalan, kasi kamanan kanyak. May siya. Tatang. Dwa! Apay kanya kasta kayo kanya. Kanayan langin ang tangarandak nga uri awan dagas nga aramidak. Awanan tado payasaw. Itad mount tikid kidawag. Ay una yun, ti kasta alangam, Sander. Anyat na pasamak, aya. Kinabil nakmanan ni tatang nana. Inala na pa'y ti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga aday jay nga, ma'am. Irresponsable lang nga rudan, violente pa'y. Agtalawak langan nana. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak. No, jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno saan nakamasurutan. Sumrag ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan nana? Namamuan ni tatang apimanawak. Sigurado asapulan nak na dyan. Tunungan dak ko manana. Amangan nadaan mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ak ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kuana. Kaasila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrap na. Takanayon akabilan ti amana no awan ti mayawat na akwarta. Alang arod, agyan dito yan ni Sander, ninang. Agyaman balasang ko. Si kangarodan ti makaamukan kuana. Nairuam mo't kit di iti trabaho, tainyub ubing na ti kasta. Wen, ninang, siya kunti makamukan kwa na. Adda ka din ni Sander iti balayaw. Ay awan mo't. Saan nga imay ditoy? Apay aya? Anyat oras ang di mo't lagawid ay. Amangan mo't no nagtalawan. Sa rino ko matipaparan na nga ay. Amangan mait no ilimlimang yaw. Kas makita mo't, awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglumangan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laang agsasao kayo ti pudnaw. Tano maamuak nga ilimlimang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalang arod. Ni manong mo a George ti mangisuro kadag iti rumbang aramidam, wan? Banya ti bagana, iso ti aramidam. Agyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagijay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababainak ngaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. Adamat kan basit ngornong ko, ma'am. Adda nakita ka boarding house iti asidag tayo. Nalakalang ti abang. Akat sika ano niya ti desisyon mo? Tinapatag, sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am.
Agiyaman ako unay. No, sanaga po kada kayo. Amang ano aging gayta, katagrig-riga taklat ta iji lugar mi. Ala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dya, ma'am? Tsak mo, ma'am. Nabayag mo nga awan damag ko, may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarungkar kan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Adda nga ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. Adda ng tulong kanya. Adda mo't gaya mong trabaho. Ngam apay di ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko nga mintisweldok tatang. Lukas tang araw, ikanak iti kwarta. Nabayaga dinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging gaita. Talaga dinak pagan ano. Dinak pa'y kumustain. Apay aming mingan nak. Mangtad ka kidlay iti kwarta. Tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw-8 iti kwarta kanya ka? Masapaw, lapinula na paw-itan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man, tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Kwartalat ti adda ti panunot na. Anya? Ay, ala, ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalinti dumawat iti makan na kong. Mabisbisinak ngamin. Nabit lang, Nana. Tayalaan kayo. Amangan no agunget tibus mo. Ungtan na ka. Saan? I-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, Nana. Mabit lang. At Nana, ado ti bakan ti atugawan. Agtugaw kayo, tapno makapangan kayo na sayaan. Saanen? Mga naklaengan ijerwal. Nakakasimot dahi chay. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasayat mo, ti panakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa'y laang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakkan ka free meal kayo? Bayarak day tapar, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Sino a babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takila at ngagkatawan o maminsan. Agkan-kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagito, Yuan. Sana bale, intad mo matitag kasapulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. O yaman aklaunay, ma'am. Nya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumit nga ta, Nana. Itay pa yan nakitag ngagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. Ada ka di orayin nyo? Si ka ni Philip, saan? Ha? Saan na Philip tinagan ko, Nana? Siyak ni Sander. Nay, pagsangit kayo mata. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Ha? Karupropam ni Philip ko.
Aywan, ayan ka di ti balayo. Awan balay ko? Delikado no tila pagturturungan nyo. Abangan na niya pa ti mapasama ka na kayo. No kaya't yu, makiawid kayo pala kanyak. Ha? Agpaiso, Philip. Zander, tinagan ko na. Di nakmanlukon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam ti linaon ti sako yun na. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito eh. Ha? Ladawan mo tayo nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Ha? Karup-rupak nagpaiso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. At lakas ti aladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak ko may ti pabor. No, mabalin. Anya day ta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kit makasaritak anay bag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita kada kayo. Oh, naiti ma'am. Ni, akin ladawan dita. Nakita iti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla kaing iingas mo mo't day taday ti ladawan. Diyak maawatan ti riknak, ma'am. Sabali ti riknak iti day ti apapai. Kasla naglagaan ti riknak ken kuana. Di mo't kunam apim mo sayan ti inam? Huwan, ma'am. Kakastamat ti imbaga ti amak. O sige. Tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas na napagbaludan ti makit-kita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yu ka di kayat ang makita ti anak yu. Ha? Ni Philip ko? Wen, no agimbag kayo. Pa-check ang masapulan yun ton ti anak yu. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan na, ma'am. Sana kas ide, akil lahat ngagsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay ka, nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, Nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami i restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana, Anak ko. Sikang agpaiso dayta. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. sigun iti amak. Nabayagan ana tayo ti inak. Iso nga imposible dahi nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam takita ti kilikilim. Ha? Apay, Nana? At dabalat mo iti kanawan a kilikilim. Dahito ti pagilasinak ka anak ko. Ha? Apay nga mo yung adabalat ko iti kilikili. No kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabiit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsubling ti limbong ti panunutyo? Uwan anak ko. Iso ang malagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayon ti amak. Asinungor ni tatang Fidel iti biyag ko. Nabayagan apim mo sa iti amam gapu iti aksidente. Adda nang itarekan ka idi ubing kapay.
At data idi ijay ilimi. Kat kalaat nga da nang itaraykan ka. Kat nagpardas nga madayo. Impanawagan ka pa idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuyak. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko tilimbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na pa nakairanran, Ana? Talaga siguro ngayon turong ti Apo ti panagsarak tayo, Nanan. Ay na, nagalas manan ti tagtagainap ka. Oh, papayakas tao yan. Kasla may palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko ilay ka ni Sander. Oh, kanayo na nakastoy. Riribok nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Sakayat konti agpudnokin ko na. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sideran. Ay, agyaman ak na nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Iso ti inak tatang? Nukas na. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumur kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibaga ka na kayo? Pakawanin rak no naaramid ko ti kasjay. Diya ako naglibak. Tanabayagan na sidsidiran nak ti konsensyak. Gapoy ti naramid ko. Isa pakawanin rak ko ma. Ano kasta? Puno asaan ada kayo ti amak, tatang? Saan, Sander? Why, gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Tore kasi ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasinak ken kuana. Anya, inaramid ko ti kasjay. Tasan kami ang makaanak iti asawak. Siyak tiyad na di prinsyana. Kaya't may ti maaddaan iti anak iti asawak. Ang daksanggasat tanasapa pimusay na di asawak gapoy ti sakit. Pakawanan nak Sander, no nagbalinak ang naulpit ken kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kung agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Kat sika tinagipapasak iti sakit tinakam ko. Pagkawanan na ko ba? Agparinto mga iti sangwanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagkawanan na ko ba? Sikat ag desisyon, Sandar. No idarum ta ni Fidel gapo iti inaramid na. Wano anya. No siyak lamay sa nanang. Oray saan siguron. Ta nariknak mat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko. Ken oray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda na dakkelat nga amak nga oray kaskasano. Wala. Ngam inululpitan na ka iti kanlabas. Linipat kon lagi di nanang. Impatag ko tamat ni Tata Fidel nga oray na ulpit kanyak. Imbilang ko ta apod no nga amak. Tay sukat nga ro kinadakkelak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayan. Nagsaya at ipanagpuspuso man ako. Agyaman ak, tadimakkel ka na sayaat. Nga oray kas jay ti kinaulpit day ja Fidel kan ka. Kat itatanag kitatan, bumawi akan ka. Sulnitak ti adwa nagkurang akan ka, anak ko.
Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo, nanang ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng, kaanakan. Si kamat gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yo, auntie. Si ka, adagaya man no, diom. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala. Sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanan, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak kakanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyum, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagan kada kayo, auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda kasapulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Itaman pa'y akon ditulong dayjay nga antay manak ko. Kaslanda kayat yu asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabo makatmutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la ko mga raod takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng antim, Nabayag ngamin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagaw-awid. Nisumulagaya Agsublipay nga tayo abroad. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jak di ba? Kursunada nga rod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan dito balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman balasang ka. Auntie Marie, na kayo matkayam. Sumra kayo Agyaman na, kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, adoy, agduduma nga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailaang. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo mutan. Agyaman nga rod, auntie. Makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. O sige, auntie. Mabitla nga rod, tagluto ak. Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya.
Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, Mare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngam sapay kumaata makasapulan iti mabiit, tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apangisarkan kinihil no kayat na, manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige, manang. No saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apangisarkan kan kwa na. Anya ka nunging at trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga ti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apimanaw. Iso ajak na palutput ana imbag. Nakuna na, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan to nga agtrabaho. Taninanang tunti mga waawir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kid iti mga sikaso iti ipas ngay muntong anak na. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, Auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano san nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti sweldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit ang nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam, Auntie Marie, ti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta? Tani Auntie a mismo ti mangtangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga na ang sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas ken kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya tay may kayo Auntie. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan? Mamuan yun to no madamdama Auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamit, Mari. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, taday tuwin ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat nagasat ni Tata Ernesto, No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid di, Ay, bumaknang dantulakid di. Tagpadadaan nagagay. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Bara nga, sa bagay, dakil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasamak. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen palasang ko. Wow! Congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodan tata. Wen ko mga rod, ngam di na paimet kayat. Ala, mapanan titawan. Kaanon tupay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na paikayat. Ay,
Apay pa lang itantan na. Sayang tal daw. Kastaman nga ron timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mat kaya't apilitan. Tamagan no, ibabawi natin panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Isa pa saray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namot siguro ti overtime di asawa man niya. Wala nanang. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim dito balayo, balasang ko? Saan matata? Man-manong ngamin ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangin iji balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak tayo takan ko na. Agam ko na asaan ang matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklunak. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano ngay bagak ngagkita kami, ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikumda. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyanda ka nung agaw-awid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date ni. Lakay, apay akas lang na unang ti pampanunutam. Apay, ada ka di problema? Awan, uwing, awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaununag ti pampanunutam. Kwa, banog ko lang siguro dahito. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kayo. Awatam dahito. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam man. Gataangam to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldom. Diyan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana, man. amang ano sa bali ti pagawatan na, iti pa nagdamag mo kan na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka, agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nok sangit. Ha? Basta aglinipatan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino di mawagan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo ngay. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang da apo ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga amangan no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to kasarita. Saan na dito pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nag-iba ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko.
Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Weng, anyan day tangay Di bagbasa. ka naging didiam mo. At day ta dagiti kaus mo. Alam amin dagitan kat pumanaw kan. Agsinatan, tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Weng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti nga mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga dayto nga raramidam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Weng anak ko, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan adi kay man la nakapagsarita ba't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niyan ti Mari, Weng. Aging kakaliita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbalina ka na rokop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid ka mat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ng ama ulit ni napasamak. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan ti naramin mo. Ikarik. Saan na pulos?